ดูดอนมีนูเลป้าโอเลนาปอลกันนักสุนทหายหมอเช่นอินโฟอินนันกดกันเล่าไก่ตัวนี้ท้องนี่กุลหลวนรุกจุนนิลิตลองไก่นิลิจานะชุนมากุยทักขัดสงกาออกนักะคาร์เนลเล่เก็บเชนเตลินรัลรังเลยเรียดอันไก่มีสัมทุมประคัดอันทีตางบ่อยคาร์เนลิตุปาไก่ตู้รัลบ่อยปอลบวยนักอันตงรัมปีได้นักไทยดิ่งอินคอมุติยามินอังไลน์ดาวเทงตุปอลสอมไลตุยเลเลนตังการละกะอันกาโปทันตลังเปงะโมโตปังอาเลบายกินรัลข้างโปลอันเฟกะลีสักละมาวันจามินบอมทักมินดติอาร์ซีเซียไปป้ารัลข้างอินันทัดหากข้า MI-17 เฮลิคอปเตอร์ปันนีอันจุมโซคอปิอารัลกับเรียมเฮลเรชันตัมเซตอันหุนทักมินดตามินาวกุมกุลมีเจกินอัตลักทัดกะลีมิวจราอูเคียงะรัลข้างอินมีอันเช็กEbola Tlangrai thi mi somrok pakhat an kim zautia WHO inan phuang ti thuthang pole ane tabika chen info thai kau nak ti pol kan run thanding kan thuthanga chemtiang in ngai sak dinga klau som magui thakhat song ka ok naka colonel le captain telin Ralhrang hlei riat an kai mi somthum le pakhat an thi magui ram then sungi ralmai mun danga dawok nak tum tham le fate azate komin tum somli le tum thum an kapoi Ralhrang lam mi somthum pakhat thi in somnga le panin riaman nga chuhlaya colonel ang phiu le captain pi song ang telin Ralhrang ralkap hleiriat nong dami an Kaitu PDF ralkap mun pi in June nilinia thuan run swa ramrikil himnak Tlangbawi Corneli Tupa Kaitu Ralbawipawl Buainak an Tong Irawati ram theni ramrikil himnak Tlangbawi atwan raw laitu Colonel Sumin ui Tupa le arwal pa chu thong ni kulhwan rukum mei ni somthum pakhat nia khan Irawati ram theni sin renguna an lengi rengun khowung lu zong x-ray an check na geta an rakai an rolwa in bayin nong thusu hlia nak le khemnak huna an kwatchi Tlangbawi Sumin ui Tupa in phone call in asung kwa sim kho anu le pa in Buainak an ratwa chutin an rolwain an Thla chi nan akai tu Ralbawipawl son riang ri Buainak an Tong Ralkap Pension Battalion sama ha hneya nga I Battalion Commander Lieutenant Colonel Sumu ong le Tlangbawi pai tu para Kaitu akut hnuai Ralbawipawl chu tu hi thuboi nein thusu nak an Tong riang ri tia theiasi renguni sai ka mong kumluan zau man a ID card mat pungti ni akum thum sakin Ralkap dinga khan khamin an kwati chulaya Tlangbawi Tupa le arwal pa chu thusu hlia nak mun an thleng zau man an thla sal Ralkap Council kun hnuai Ralkap thar training arun kulhluan nga nak chu mei ni kulhluan nga nia khan an thoki arun kulhluan ruknak ding rang milai an hol le raw zau khan khami Ralkap kai nak dan conscription law hi min online san thong ni kulhluan li February ni khani si khan an nong ter thok Rampi Daihnak Thei dingin In Kom Uh tia min online Dothlengtupawl Sawm pumodi ram vunnel thipi le kang mai rap thak hun sum tu phwa cha president min online chun Myanmar ram aratlun salve ten media poli an thusu naka tuitum India ka hung tong chu kan ram ni karlak sum luphum tlang nak le sum don nak thu kan varel dorok nak tha kan nei theina dinga chun rem daihnak atul mai sabik rem daihnak tel lo chun ram hi athang sau theilo a hlei chen India le Myanmar ram ri tluani mi pol kompol kan ram that ter kan dua sia chun rampi thoi komok atul arem dai zongi komoding in kan zuam atul India rampi in mu dan le in ngai dan ruat thiamin kan rampi that nak ding khrang kan zuam tlang atul a sitia arel ramri tluani a mi riam kai pol tharhum le riam khai zong in silon arem dai zong ten ram khel tong fangi kan rela si le democracy lamjin zo te kan zuam longa kan thang sauding tia arel chutia rel zan rauria India Myanmar ram ritluani kali Saklam tluana Vanzamin bom asom tel an thak ve thung tuitum India chauzain min online anak normi rakhain le chin ramisi Mizoram so tlangi Kaladan multimodal transit transportation project le India Myanmar Thailand tiang Asia khomoli ram thum so tlang tu ding more tamu kali sirung lu ding mi highway pi a hlo thlin thainak ding khranga munram control thei tumin rakhain chin ram a hlei chen thanglam chin rama Kaladan project Saklam chin rama ramri sum don nak ri khodar le tiaw
จุยสินมณิปุรลำสังตูKalay-KabawตลวนZRAตะกิหลักเทตุมินมีนอ่องไหลตุจุมอารมณ์คลุนิสิหิจุนจันอันขอดิงจุมLaitui le Lentlang karlak an Kapaw Chin ram Saklam tidim Peng sungi Lentlang le Laitui karlak Laitui khokyanga Thong ni kulhuan ruk June ni li jinglam na ji pasari le khoi rong si khan CDF-Hualngo Ralbawipawl le ZRA Ralbawipawl an Kapaw an Kahawknak mun takhi Laitui le Lentlang karlak mita jong kyang ronga se jinglam na ji pasari le khoi rong si khan in rakap thoki tu hi mi kare lai fanga hin chun kaok adai khi in rakap tulam hi mi hleinga rongan si I riam manga num ronga dungan sip asinan jangtik lai khala kaok na chu thleng sal thei ring ring si kolral kap chon tel azum lem lo ZRA Pawl sonmo ZRA suak ZNA Pawl hen han siding kan nem ngat thei ri chalo in rakap tu kan ral Pawl mai thal zun khat kan longa I kani lam chu tua mo ole riam matwar kan lo kan ralam athian moti chu kan thailo nan riam matwar chu an tam ding kan zum tia CDF-Hualngo sungtel pakhatin lungmili post nena asim ajing khati mai thalara on chiam chawen ka ok khan kan chak khai hiami kan thlap hangin akyang kap khwa pol chu kan rel thu Tlangtapawl khal tuini chu tlong kai theilon an pam tul rau ri tia tol songmi pakhatin rel Thantlang penga moto panga le baikin Ralhrang an fe Hakai Infantry Battalion zani somruk paruk nakisin June ni thum ZAN na ji pariat rong si khan Ralkap moto pali in Thantlang lam an pan hi Ralkap moto pi pali a riam khai keng thep Ralkap akhatin an tawi moto tele motorcycle fe khalan Magway si Thanglam chin ram he heng Thlak an hun nor sau re raw vekin Saklam chin ram khal apum puluki control thu thei tumin Ralkap council hin tanan kho na sati cho fiang Thantlang chu CNF CNA le CC sungtel poli mun ramasitika Kahawknak na sajet khala sok thei Thantlang Peng mi pi ralin kan thiam chiawnak dinga karun ngan ve city in te information teamin amai Facebook wall atarlang kali Saklam tluana Vanzamin bom kulhuan ngan nakimal lawan Thlak Lairon Kalay-Kabaw tluan chu thong ni kulhuan rukum June nili wang hlan jing pita YAK 130 raldaw Vanzam panni le Y12 Vanzamin bom na satakin an Thlaki Dothlengtupawl mi piral ka panni in riam ma an nga tia theiasi jinglam na ji pakhata tum khat jinglam na ji pakhat le minute thuma tum khat ti in Mandali tera u airbase si hung zuang YAK 130 jet fighter pakhatin Kalay Peng Saklam yazaju khokyanga paunjan hi somngai rit bom panni Thlak chui Vanzami bom Thlak ruanga mi piral ka pannin riam ma an ngai an na tuk lautia theisi chui nu rei laute jinglam na ji pakhat le minute hlei sari sin pakhat le minute kulhuan ruk tianga tara u si hung zuang Y12 military light transport aircraft Vanzamin Kabaw tluan khampat khokyanga bom kulhna ki tam tum thum Thlakina Thlak jinglam na ji pakhat le minute hlei saria bom paruk pakhat le minute kulhuan nia bom paruk chun pakhat le minute kulhuan ruka bom pakwati in nol thum Thlakina Thlak Mizima media chun gyrocopter in 60mm bom parha an Thlak tel tia angan thong ni kulhuan likum tirlam khala khan khampat kyang I kanan khwa jet fighter in bom voi ni rak Thlaki nawhak paruk telin tol sungmi hlei sari an thi hlaya mi kulleng lawin riam manazet an ngai tlong in building le veng song in jiang mazat an set phone tamu Peng sunga hin tamu khopi sung le pan ta a Ralhrang Ralkap piu so thi le an vul mi riam kai pol kompolin buan khwari khampati si thanglam tlon phei mo chu mi piral kapin an control ve thung thajiang mazat dawok nak loi ral dai zomi Kalay Peng Saklam le Kabaw tlon tamu Peng hi tuitum min online India awung tloni lungkim Tlangnak an nei mi vekin India Myanmar Thailand ram thum pe Kaitu hai waizin pe fe nak dinga si Ralkap council hin hi mun ram pol control thei tumin malak thok an tumabang Mindati Roman Catholic saya paipa Ralhrang in an that kan thu thang mai sai kan rat than mi chin ram thanglam mindat Peng thin chong khwai Ralhrang mi pani an tha mi laki pakhat kha si chau thu puk pi Ralkap mun amata tong chau sit battalion si mei ni somthum ni mindat lam hun nor tu Ralhrang Ralkap le piu so thi rol polin
min dat peng sung thin chong khwai Roman Catholic Koran Sayathar Brother Joseph Mangha Geipa kum som rukmi pu John ki ma chu an khosungi an kai nuwa an rakthat Brother Joseph Mangha Geipa leya kum hlei rukmi phun rakai Laitlang walte khal asan lewang lon khonara an kai an that khosungi in parhaleng lau an urfon ha kha a Mi-17 helicopter pahni antum thong ni kulhwan ruk June ni li jinglam na ji parkhale minute kula khan sakai ram then sungi kalimiu ralkap mun pi sin Mi-17 helicopter pakhat kali thanglam tluan zetin azuang sawi jinglam na ji parkhale minute somthum pakhata ha kha copy i infantry battalion zanhi somruk paruka atum chuinu reilaute jinglam na ji parkhale minute somthum panga a Mi-17 helicopter dang pakhat atum bet Riam khai an hun sek mo ralkap thajang an hun ngal hati chu thei asiri lo so khopia ralkap riam khai le ration tamzet an hun thak thanglam chin ram kam palet thoi sango Magway ram then sungi so khopia jun nil jing na ji pakwai sin Y12 Vanzamin ralkap riam khai le ration tamzet an hung thak tia thei si tumli thaka phun kwa tumruk thaka phun lenga tum sari thaka phun leiriat tum ko Thlaka phun kulhluan li tum kha Thlaka phun kulhluan sari ti in riam khaile ration nol nga thlakin an thak chu hlaya ralkap thajang khal an hun thak tel kampalet hun nor tu Ralhrang Ralbawipawl so khopia andung sip lok ti kan than mi kha andung sip ngai silon thajang kholoi na so ni hun nor tum tla anak si jar the min data minau kum kulmi tekin atlak that thanglam chin rami min dat peng tai ne hit sungi khopa khata kumkul mi rong minau pakhat chu thong ni kulhwan ruk June ni li sim lama aveiwa lai ro asu ronga abeulok simlam na ji pakhat ronga khan abeunak mun ngel chel tekin arun dengi amuna athi kalimiu tara u kianga Ralhrang in mi an chek re raw thong ni kulhwan ruk June ni li sim lama kali khopi sung jin pisuki tara u hung thlenjong bu chou lan le san pia lan an tonok nak lam som ronga Ralhrang ralkap thajang tamnon dingin mi an chekre rautia theisi tui rong hi minchi hotel kot le athangte tara u kyang kap le panchong fe nak jin YCW kyang le khopi sung mun dang danga la ro huakin Ralhrang ralkap rualin minau kaiding holin mi an chekre raw ralkap training arun kulhluan ruk nak ding khrang an rikhya mi pomzat nga an zoma sikau ding minau pol khopi sungi kan veiwa tika Ralring chiau dingin kan chaodu Ebola Tlangrai mithi somruk le pakhat an kim zautia WHO in athan Democratic Republic of Congo rama Ebola Tlangrai nat nga tu mi zathum somli pali an kim zawi chulaki mi somruk an thi tia WHO in June ni thum nia anrun phuang chun Uganda rama mi hleingai nat an ngai mi pakhat athi Tlangrai burunga rin hel kai moi chu mi thong khat an luan thangi Ebola nat ruangi thi ding ruwa mi rin mai mi thi hi mi zan hi rong an kim zau chulaka Red Cross volunteer mi pathum khalantel UNOI hardam nak lam branch WHO hin Ebola Tlangrai sonok thaile atinung lam hi high Thi Mi level tinung khongi anak red mi kha tua chun very high tinung zet din muna an phuang thang thu thang chu hi zatin kan du tokri dingi thong ni kumkul hluan ruk world cup i danglam hlei chenak athen linak adanglam nak pasari nak leitlun world cup thon thui security kill him tu anret tam big ding tumasi tuikum thong ni kul hluan ruk world cup azau tu ding hi million ruk mi ting som ruk rong dinga an ruati FIFA hin kill him nak asilole security rangrau ria budget $1 million zaruk le kulhluan ngarau ria thap apuai pumpulhum rang world cup budget zate chun billion khat million thong khat ase intek ram thum laka Mexico ram hin kilhim nak lam budget antikong khai hleiche tuitum Mexico rami world cup an sit nak ding ball ron pol asilole stadium pol le azau tu ding mipi nak mun pol kilhim naka drone kham nak counter drone system pol an mangding an ram sungi Buainak athlen panglo nak ding atin Mexico hin an Buainak ding mun pol long silavin an mi khol poli len veiwa theinak ding mun pola aza te in security hi mi pum ting khat rong retum
Mexican President Claudia Sheinbaum hin tuikum World Cup intek ram thum laki ram khat an si wedding ronga alan khan pi sin kil him nak malak nak hi arak uluk zeti an ram sungi rit thei si sumdong genglar sina laule Jalisco New Generation ti pol khal World Cup thoklani nuai chimit mandingin ma alareraw kandung February tha khan rit thei si sumdon nak lami ki kong min langzet element khotla chu anak ret thajau nge ram thum kom intek tron dingan chironga kilhim nakhian uluk zeti US ram saklam ral kap mun pi US North kom le Mexican keral kap tiral kap pol an tron tlangi kilhim nak lam tuisin an tim lam re raw apariat nak World Cup on nak poi ni thum an mangding intek hi ram thum ding an si vekin a on ni khal ni khan khanin ni thum an to ding chuya on ni pol le final ni a entertainment a umding June ni lei khan nia hin Mexico rama on nak an nei dingi chutoka chun leitluni tui sanjul milar Alejandro Fernandez Jebalvin Thla le hlasak thiam dang pol an telding June ni lei ni Canada ram Toronto a June ni lei nia on nak poi ani ni nak an mangdingi Alanis Morissette Michael Bublé le hlasak thiam dang pol an telding US ram Los Angeles i nilai ni nian on nak ding ve thonga chun Katy Perry Future Lisa Anita Rema Taylor le hlasak thiam dang antel ding amun ding kha Sophie Stadium ding ase US ram New Jersey East Rutherford i MetLife Stadium i an to ding mi finally half time a Madonna Shakira BTS Paul Coldplay in Chris Martin ti polin mipi an oiding tuikum thong ni kulhwan ruk World Cup i an hlapi an team song chu dai ti si Shakira le featuring a Barnaboyin an sak thong ni parakumi waka ti sep swal thoi saki in oitu aton nial zuni tlangwal long silaw into thuang le patar pol tiang kan oi thlumi Shakira hi Zia men so World Cup tin tay performer ding an Sawm ring kum lidan longi ummi World Cup hi Shakira birthday mo city ding tlukin kum Sawm bitel chatlawin World Cup programa antel arak phu hrim put choi Thlak sun loi Thlak lungput rau pi le moi atak ram malak naki zau thim Thlak artist rau pi arak hrim chuwek thu chip chiar pol tla hlomok ding tampi kan nei lai chen info ngai pe vivo tu vialin an thai ding se chu jang le hitin laklo zetin kan tan le phot mai ding a chem tiang ngai sakronga kalung oi ngai chen info du sakerak ngai tu upat mi nu le pa u le naw nan za ten i mu tho zan tha chiao lo